Ndongoi aka Kauntini ya Masaku Joyce Kamene Kasimbi Niwaweta Vena Vata kana Niwaweta Vena Ateti amwe Kuma Kauntini ino Meyumbanitye na Mena Mivango na Nzama cia Kuikiithya Nimavalukya na Kwananga Utongoi wa aka Masaku kabinane kau Kamene Niwaumania kiko cha nduthi ila inakuseiwe nza wa koti wa Masaku wala MCA wa ward ya Kalama Boniface Maeke onavithukiwe ona kufikia kumongwa ni askari ma inspectorate ma serikali ya Masaku na vala wamenda enende ma Masaku Kuikiithya ni maiva koti na mayivetangana na siko cia ulusani ndevini ithi oingi Kamene ni wakulia enende makwatemba Utongoi wa governor wa Vena Ateti aiweta takuthukumite na kuwete enende maendeleo Beni Mosau na ilivoti kawithia Ndongoi ino inene isioni cia milani muthesia masinga kwa vinda ya mbene ya umila wa ndani na kumania kiko cha MCA wa ward ya Kalama Boniface Maeke kumongwa aiweta tabena Mivango wa imosi ya Ndongoi va Kauntini ya Masaku kuvalukya na Kwananga Utongoi wa aka Kauntini ino. Two wrongs do not make a right. Sindio, there was a wrong that was committed, and I'll not say even it is right when it is wrong. But on the other hand, undungona maundu mokite ningwona nitabe target yibo vaendovukisya Machakos girls isietwa withio natika nengwa opportunity na muwo tithukome nundu oalama na umawangwa na naasya kumwangwa ni makosa. Every person should be respected tiwo, lakini on the other hand watato sisi mundu suwa mwona andika mutandaoni na kia yunga mayasi nyene kuna asimu kuyolu na yukedho kuna kuyolu wisene na nene ma kuyolu manae miyo nye the end of that direction ni mama ni musiei na nene se no siyo tuka respect ya lakini na mona nye kwenda kusupport maendeleo nemo ungwatia na hivi tadikila siendo tete wa manakula siumete. Believe you me mwene the way that you mean. Kamene ni wamakulia enendi ma Masaku Kuikiithya ni maiva koti kwanza ila siailite vatena ulusani kana kukengwa. Enendi ma Machakos County. Tibe ushuru witundu waile. Kega wenanduka dukende mzea ya kando. Nundu nyende nisi corruption. Ni yetu Mina as a country. Iba kwa till number iladha ile. Dukone mundu kando. Akuyene ngilito ile mandie mana monza iswinge netiyo manondo tiyo byaya uende na Umina maendeleo ma area yako tulike tribe ushuru na rates undu kwa ile lekenda kila mundu ayakateveke oingi wakathi ya Utongoi wa governor wa Vena Ateti na kumakulia enendi mamunenge ivinda na kumukwata mbau thini wa uthukumi wake netwikalite thina Ndongoi na ningwona mama governor ready kuwete maendeleo kune muna kwati yesilanga ili kuna kiongozi nimeona amejawa na upendo na kujali anaitwa excellency governor wa Vena Ateti na ninataka tutembee safari hii. Give these Machakos girls 2 years, we'll write another story. Vilingi wa maovo Utongoi TV kumava Kauntini ya Masaku nyenita wa Ben Mosau.